Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa tajak koh na leung ngat laga rumah ibu bapa, ibu bapa. Yang kelagi nyobut sabai rumah. Tak berak kuto na. Na nu saboh ya agami siam siapa tang kumah. Na leung oh na ka nyokan ro ku yang pugles ikan mandum. Alah hai. Berak kuto. Na agam siapa anak kumah. Berat tek pemanja memang anu itinah yan. Kak subo anu ke. Agaknya pi patron long mandum long. Bacu ya. Berat tak dah pemanja anu aku laganya. Nah. Oh nah. Klo itinah yan dia tahu. Nah. Yo na sinah kita pakai ngelung karu. Hek dah hoi nah aduh dingo. Allah Rabbi. Nah. Izin hoi. Puan nak pada semayang kalau hoi no. Dari bunokon kak pupugoi, ibu long kak beres mandua biar mutuhnya nuhah ni bedah dong. Berasa kamu biar memang kah nak kau bukan kau nak kau. Karena hek baju dah bugoji, betul kan ada budak bagi sarang ada apa? Ada menanam ada dua tuh yan. Bukan tak pekerjaan mana dia ada urusan tanya dua tu? Nya sitok kadang-kadang kah memang berat kah pemanja ni ke. Pak bugoji no nya berak apres apa? Kau kajut pe sama ratu hai pegan tu deh. Budak le. Tak beratuk tu dia pegan tu deh. Hai Thiện. Klok ya. Hai Thiện. Kau bedah kalau honya kau ada semayang pengaih lah minuhat. Hai. Mantang kaih no hat nyocang kucok kah kurung kom kene lalu buang di kok moh. Thiện. Hai kada bloka kada bugo. Kau bedah han nyoku ku bilang ba? Sa. Ino bedah no, kau ibadah le. Pui ibadah. Kau ibadah. Kaih tu kah? Maka latihan je ke calon jenazah kaju. Maka hati kajinan. Hai. Nyoyah ke? Kan ma ke? Nyongama ke je ke? Kaplang ma ke kapo manja-manja. Seolah-olah kah anu sabah kamu di sini. Kapo manja-manja ke mang nyong ado hase. Ka beda pahan. Ino bedah ino. Nyong ko bilang saduan hem nyong anak beda-beda ka ino ku kieu ni ko mah pala libang ku kom ka kenan. Bapu le kalau dah. Tu kau nak pergi lagi demo. Kau musuma di liko depa. Jauh anu dompak oh. Nyong ku jiram iya ka beda pahan. Ino bedah ino. Ka beda pahan. Ai Thiện. Ka beda pahan. Nyai no lo. Lo kumano nyokah anak ka beda. Mentala ka so. Kapre. Uliko mo ju. Rinyo kah lalu beung. Ka dengar? Beo. Lo kumano? Nyokah anak ka dalam. Pre, ingat Thiện. Aku dah le hai nu. Dah ti orang tuhan kakarung abu maleh tu lengok lewat kampung nah. Abu kami kai tidur suka bawa kampung ite mendu. Kau dah tu nah. Jam tidurnya sebagian ibadah mak. Kau ibadah ni kapre no. Ibadah apa tu? Aduh luah. Pegang mak. Aduh. Yang kak pegang kan? Kak saja abut. Kak puasa anak semayang. Kak kalau kuno benar pura cut. Kadu. Mage ya. Nyo kan? Nyo ton kak nyo kak puasa kan? Nyo malam puasa kak. Nyan. Kakak puasa anak semayang. Nyan. Hana arti kak puasa anak semayang. Hana arti kak puasa anak semayang ku lagi yo. Hek kak puasa kan yang na cik kah tunduk ngengrah mentang lain hana. Kakak ada kuyan. Kak peklih mandum belum kah hek peklih rumah mandum. Nyambuk kah be? Yang betrek kau no je betrek no semayang tu.
Baik-baik mari ya. Beli pun laku. Hasid, pulang. Gua siap kah nak lulu? Ya, tengah berapi-rapi le tadi dah melempok Tuhan kan harus rapi dah nyo masak jak macam cewek undang gante. Tangan lagak dah di rogu. Baga. Kamu kabar deh. Nah. Oh nah. Nah. Oi, kalu yo. Baga kata, tu dia ni baga. Nah baga Sid. Nah, Sid. Pulang dek dah. Tu dia je baga. Yang banget dah dengar lembut bacut. Ya tak apa yang tarik nak aku dengan dengar. Tinggal aku lagi yang boleh. Bukan ada yang juga. Kami dari keluarga Yahdun mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Udah bukan? Kak tu dari subuh sampai